bigeze kukuvuga mu rukundo we na Alivera mwarakundanye canke bimeze bite? Okay, nivyo twarakubaganye biba ngombwa ko twirengera izo ngaruka. Too much rero yabaye too much. Nahamagaye na telefone zigera muri zine. Bantera ubwoba. Yo, bula bakunzi ba Tarsis Hope Ministry ni gute umerewe reka nizere ko umeze fresh aho mwerere hose. Nyene nk'ibisanzwe ni Dennis Stone nyene kuri kamera. Nyene. That's all. Kibamba. Tukatuye kumwe n'ikibamba gane. Kibamba. Zakayo. Yewe. Yo, famille ni gute umerewe rero guys. Reka nizere ko umeze neza. Nyene. Taro uzifaza re. Ebo, umusigiro gahunda hari. Gahunda hari niga yanje ngira ndayibaza ko ndi umusore cyangwa uri umugabo. Je ndi umugabo wayemewe n'amategeko kabisa, mfise umugore umwe, mfise n'umwana umwe. Gusa boba cyane ngiye no kugira mariage tariki 19 z'ukwezi k'umunani. Bivuge nta mariage ufise. Oya ni ko kuya kuposa nk'abantu twarakubaganye cyo duterana mada, ariko ntabwo byaciye bituma ntabwo nabaye ikigware ngo ndayihakana. Ubwo ufite fiance. Oya ni umugore kuko afise umwana wanje. Nabo kubonye muri film iraho ya too much ugaragara nk'umwinjira, ariko uri umwinjira udafise kime kabisa. Umwinjira batekerera impuzu wana bagaca bamukimbiza. Nyene you just move. Sasa abantu bazi baratwitiranye uko ngiye batubonye muri film baca batwitirana ngo niko tubenze mu buzima busanzwe. Arahusanga mu buzima busanzwe turi abagome cyane, muri film dukina turi abana beza. Nagasanga muri film dukina turi abana babi yako mu buzima busanzwe turi abana beza. Sasa rero uba nibo twitiranye. None ndakubaze ibyo tubireke bya fiance mariage iki nk'ubu ijya nkuru wakinye uri umwinjira ibaye ya nyayo ugacura n'iki diaspora kazi cyayigwije ko kikavuga ati Stone cengira ndakwemeze. Ura ntabwo kwitwara neza ntibitwara nko kurya bitwaye kurya Samia kugera urashe kurya ku madolari. Man ivyo rero musibaye man nta muntu umwe abadakeneye ubuzima bwiza kurumva nimba yoba yumva gise nyine yobasha kumereza agaciro gakwiriye nyene ndashobora kuvyemera. Ukazura mwoza ukazura teka abana ukabaryamika, ariko pana kubikora just like I'm a house boy. Oya ndabikore gise nyine nk'umuntu ari romantique nyene ndabikorere kugiye nk'ibisanzwe. Why not nabikora? Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry murumva ko ari ready. Umva ndega nta mariage arakora sibyo siko twavuganye. Wabihindura. Oya amafaranga ntabwo yoshobora atuma agura ubumuntu bwanje. Oya no kuri Imana yo special nka je nikireza ku mwana wanje cyane. Ikiza ku mwana wanje cyo mba nitaye. Nimba umwana wanje abona ikiza cyo kigomba kuzura ndi kumwe na mama wiwe. Umva rero ni ngombwa gitenyene nite icyo umwana wanje abakwiriye. Okay, mu bantu banditse too much urimo. Turi kumwe. Why n'ubutinganyi? Ubutinganyi cyo ni kibazo mu busanzwe. Yani kibangamiye isi. Kimu bintu bibangamiye isi. Kandi exactly ariko none batabasha kubitahura nyene ukuntu ko nabonye n'ijya trailer batwakoze batangiye komantara avuga ati ngo iki filme kinanabishe ntabwo nzona kiraba nyene guys. Ntabwo bibe ngombwa iyo ikintu utagikunze ntugomba kucita icyaha. Banzurabe kwanza filme yani ivuga ibiki before you judging. Sivye yuko ucira urubanza igitabo ngo kuko wasomye titre, banza usome igitabo kwanza hamadeni uze kumenya rero rya titre cyo ari isobanuye nyene. None ndakubaza ikintu kimwe, ubundi abatinganyi ego nta mugenzi ndagira umutinganyi ariko mufise kwa mwarahuye inyungu bafise kuba umugabo n'umugabo babana cyangwa umugore n'umugore bakabana, inyungu bakuramo niyi inyungu nta yonzi, ariko undi mwagena no gumanda nabacira urubanza ko sinibaza yuko ari bo biyitiyemo kuba abo baribo. None ko nzi ko umugore n'umugabo babana kugira babyare, umugabo n'umugore we, umugabo ku mugabo cyangwa umugore ku mugore babana kugira bigende bite? Wenda bishimishanye gusa. Bishimishanye gute? Nyene oya kubera ko just like abayumva nyene ajyamanye n'umukobwa atabita munyura, ariko ajyamanye n'umugabo bikamunyura. Nko kugera usanga ari n'abakobwa bajyamanye n'abahungu bitabanyura, ariko ajyamanye n'abakobwa bikabanyura. Umucebe kandi gicusu umuntu akoze ikintu umva nyene kiba kimunyuze, yani ntabwo tugomba kumucira urubanza. Nivyo navuze ati iyo umuntu iyo ikintu dakikunze no gomba kucita icyaha. Kuko nawe si waba yarayise nko kuba uwariwe arawona asanga nawe ari abagucira urubanza bwa kijya kijinga kijyamana n'umugore nyene uko bimeze. Stone ubuzima bw'inosi ntabwo babyoroshe.
na cyane cyane ndakoze nk'umwanditsi wa filime ukaba ari n'umudirector nizihe mbogamizi nizihe ntambamyi uhura nazo mu kazi kawe especially iyo utari kurakora ibintu byawe dura n'ababosi bagoye kuko arakurusanga umuntu aba yiyumvisha cyose kuba afise amafaranga akaba yumva cyose n'aba kugomba kugujanira no kumwe n'abakeneye ariko akirengagiza neza impamvu uri kurakora ngaho oya yazanye uwundi yazanye wewe kuko yarabanze kubona yuko ari ikintu ubushoboye yeri sarasana keshi bikunda kubangamira ku bantu bakoresha aba boss tumenyane urumva tsona ati akazi ni keza ariko abakoresha ni too much no gukosora burya habaho byiza habaho kubahana kuko yaba umuntu mutoya akenera umukuru n'akenera umutoyi kubera ko niko twisanze ku inosi kugira dufashanye habaho mukira akabona umukene turazi ko nko mu bihugu byateye imbere barikora ariko barazi ingorane bahura nazo ariko nabo hari igihe bumva ko atuwa mu muntu mfasha Amastone uko biri kose jemba numva ko wagerageza kwihangana kubera ko biba byoroshe Amastone je muzara umujournalist twamenye nyiri umujournalist mu nyuma waje kujya mu by'ubwanditsi bwa filime gute oya musaje natangiye gukora filime cyenda banje kwanza gukora filime before ko nkora nabanje gukora filime umwanya iyo niyo abantu benshi banamenyeye ko turakora inyamaswa z'urukundo rudashobotse mu rero nashenza kuba umuhost rero kuri Buja Today ya kuri Jasima bigeze kukuvuga mu rukundo we na Rivera mwarakundanye canke bimeze bite oh my goodness guys jewe ndi professional muri kano kazi ko gukina film ntabwo nigera dating umukobwa dukinana uya ntaguranyishura ni kuri ntabwo je nigera rero bavuze ko mwabanye mu rukundo na cyane cyane ari gukora irya filime bita gute ari gukora hari indirimbo ari gukora gusa byaravuzwe ako kantu hari ikintu love story indirimbo niko ndayibagiye indirimbo yahitinze kandi ryoshe numva abantu bose baguma bavuza no mu telefone iteye ikigongwe ico gihe yari hafi ya Simo urugendo sinzi ko urugendo ni birebire nukuri naniwe yo ni ndirimbire muri yo filme ndabaza nimwigeze mu rukundo n'umunsi arimo oya nukore ubashije kutubwira yoga jesi ndikandi umuntu nk'uyo no kubesha yorekana kubwira ikintu Alvere cyambere kwanza n'umukobwa azi n'ibya barimwo kandi nuko twese twahuye mu sango nyene duduze ivyumviro bimwe naco ituma yashyize ko twandika film umwanya turayikorana nyene nk'ibisanzwe nyuma y'ivyo nta bindi birefu byabaye nyuma yo twaje dukorana n'indi film nyamaswa amani yacagenda gukora my life story jengenda gukora urukundo rudashobotse kugira ngo tutamera nka babandi bari mutugwi bise nkaho mengo yani tunatweyewe twishiriye ahantu hamwe yari mushamake Alvera niyo mpamvu ubona Alvera kina mu mafilme menshi ejo tumana Jane nishatse ubu unya yani ndi muri too much muri the craziness muki kuko ndigenga nta muntu numwe afite uburenganzira bwo kufata kuko ntabwo nigeze nifunga ati ngo jewe nishire muri kajya kago nta kagwi ndimo ndibaza abari bafise imyumviro nk'iyanje urumva ko Stone ratanze umuco yuko atigeze akundana na Alvera Muhimbare ariko gusa no bakundana Alvera Muhimbare ni inkumi uyu nawe aracara umusore nubwo yitije tubivuge neza waritije ntabwo uraja mu mategeko jewe ntabwo nitije kandi reka ndakubwiye ikintu kimwe jewe kubana nabanye na Sisi nivyo twarakubaganye biba ngombwa ko twirengera izo ngaruka ariko ntabwo ari ukwitiza ko ndamwikundira kandi yanambyare n'umwana wiboga ruva kandi Sisi rero akwiriye kira kintu cyose kuba ari umugore w'umuntu nukuri ahubwo je mbabajwe n'abantu batigeze bahura na Sisi imbere nibo Sisi ku mutoma ari kurya mwana ameze neza mani uraza gikora muri Rukundo TV bwa mbere bana ibera umengana umutemeri nari raba nkavuga ataki ya Mungu nubu ntacu yahindutseko Stone bana bavuga ko uvukana akoresha umwanya nibyo oya ahubwo je ndi papa muto yawiwe yani papa wiwe niyo mfura kuri mfura ya ba mama yego hari akantu bigeze kuvuga ko musangira abagore bishika rimwe akazi wawe kuri Sisi na ukaja kwa Sisi my god of course nyine barabivuze no ma comment twarayibona nyine ibintu nk'ibyo ariko ubwo buhimbire nk'ubwo kwiri uwo babonye ifoto nene atiru ryashasha base baratanga kuyikomanda ngo ni gute data ukaterura umukaza arawiwe jawe je sindi umwifunzi ngo kandi ngo ngaho usanga uruna mujya ariko bwa mbere nundi barasangira n'ababyeyi bacu baradufasha ugasanga wenda nyine tukira abajene ibyo twabyaraba hako tumaze guhitamwo rero ibyo ntabwo bizosubira yo my goodness ko baragasema
reka mbashimire abakunzi ba Tarisi Soap Minister twari dushatse gutaramana gato tuyage kwibina biriya mu kazi na cyane dukora ka misose duhura ingorane zinaziriya hari abashuga dadi sawa kwanza dani ndaguciriyemwe kubera iki wongemwe amasene atarimwe muri rya too much rero yabaye too much nahamagaye na telefone zigera muri zine bantera ubwoba ati we VP bimeze gute ariko byavanye na content byavanye na content Aberindo wayo yakoze avuga ko iyi filime ibana nkura n'amatelefone gusa genda ikimya je bijya nkunda kwikora umusara wanje ntago nikoro wabandi amatelefone ndayumva nukuvuga story kuntu ari ipanze ndagusabye sorry kuyungerezamo we none abo bantu bagutelefonye ni kubera ko utari gufata video kuko episode ya mbere yari imaze kuzura kuko utari ko kuyifata ukayibereka ukabyaraba story kungene imeze nimba ari kintu nohindura mu mbwenda ginda ko mumaje kwanza kuraba ni mushingire kuri trailer ndabyumva dusibye nibyo bintu uraza urugamba n'indimo rw'abakinnyi nimba too much barabonye iparti ya mbere ndi bakaba tarayibona n'urugamba n'indimo rw'abakinnyi narabye ati nshizemo aka kantu komfasha mugenzo buri umukinnyi nka channel ramwe bikagenda fresh ariko siko nashatse kwica icyumviro twerego cyari kwiyumviriyeho ariko gusa nakakajambo k'inyuma nako kaguma kansera ntabwo kari kanyoroheye ariko bikose ntabwo inkuru nagiye kubiri nuko twabyumviriye yashagiye kubiri cyane filme twashaka yuko ugomba kuba umuntu utandukanye sana no kugira abantu basanzwe bakuzi baze ko buri munsi no kunda inkumiki baje kujya ucushiramwo abanuze batatu bose nakizemo abapasiteri ariko nta nkumi nakize abantu abanuze aba Jojo yako aragusobanurira ibintu by'agakiza Silva nawe nyine uko nyene bizugura ati naje ubwanje nyene nari mu bagenzi bawe babahanuzi nuko nari umuhanuzi mubi ibaze umuntu umwe akagira abahanuzi batatu ibaze kuntu bibabaje kuri njya film ko twayipanze atari kwizoragira ivanye n'abakinyi canka na location eho byarakugeze nyene basi kubibo narabyumvise yuko location barampagaritse nkimara gutangura ndagira ingorane ndagira iyi film yarahuye n'ibeza yazane hamwe tobyumvise ntubone amiranje nakoze hajya naje nasatiriwe man nyene ntacyo bitwaye ko tuzoshika nta igihe cyose ntabwo tuzadotererwe yani tuzogira amababa yacu natwe twigurukira nemera nuko filime ndundi yatanguye bigoranye ariko aho bigeze tugomba n'ibitende reka dushima Imana n'isoko kana turakina ikintu nimba umuntu akinyari indaya ngo teriose ngo bambaye ubusa ni filime tuba turi gukina ntabwo twebwe turi barya mubona reka dushimire abakunzi ba Tarisi Soap abakunzi ba Tarisi Soap Ministry reka tubashimire sana nyine ku mwanya wanyu kandi mwakoze nyine kudukurikirana arakantu byama byabana ndabamfashe kora subscribe ariko subundi binameze kora subscribe kandi narashikimi biratwa ko nimba wabashe gushira views fyo gusokora ka boro gatukura tu nyine ube subscribe yani ubu musabone wa Tarisi Soap Ministry nyene nk'ibisanzwe hamadeni ukunze ikiganiro nyene kora share kintu cyose ndacije ndabijeje nuko muzora mukurikirana ibiganiro nyene bimeze bye kandi bitwika cyane mwe by'ugwego ruri hejuru murakunzwe yari niyo nkuru Dani bye